yawe iki gikoma naco naho kirimo isukari ihagije kusi ntabwo wambwiye ngo uri kunywa amazi by'igikoma bivuye hajyu nawe ubibonye uteze niko wambwiye ubwo nta amazi garimo ariko wumve ngo nahuye n'umubabaro akujansa warasizika noneje ubwanje n'amaboko ganje nakoreraga amafaranga yego mama Yesu ashimye Puisa ahimba yego Puisa muki Yesu nashimye cyane cyane mama niko hano uri muki ameze hate ni sawa mama ni heza cyane nzacyo ngiye mu materaniro nguramutse kugira ngo bitazakugora Bibiliya uzayisige mu rugo zisigaye ziremera ibyo tuzabivugana neza ejo reka njye muri repetition From the day one in this house, you was talking to us while you are not speaking in English. What are we saying now? Don't stop. This is Kinyarwanda? Continue, Is this continue. Kiswahili? Hey. Not. We are speaking English. Full English. Why? Where are you going to go now? Why are you going to go now? Kwaza twambaye mwaje. English. I'm the gangster. Gangster. Yeah. Full combat man. But the shit. Man, the shit about the facts, man. Oh, man. Bugawa. Bugawa, man. Your time is ending now. Every day you speak to us. Us. Every day. Why? Hey, that's why now we are You knew saying English. to you now. So you know how to speak English? We know it. We know how to speak English. Full English. Full package. Full English. Yeah. Since when? Suspense is what, man? What Every means day you are what? coming here with your babies Yeah. entertaining your Baby, baby. yeah. Start to. Then I say Yeah. is every day here in this my home. Your time is Why? ending now. Don't you know that Jesus is coming for you? You coming here? Yeah. Mrs. What can I do? Wacu wacecetse cyane yavuga iki sera byaye indaya ndaya ni so akagabo nawe akagabo ni so gasogotwe ipiki mu twanturo papa sura muzi Go Sorobara. Shahu itaba nuwa kugukingira ibyago. Soroba sha. Soro. Kwani hosha. Soroba. Soro. Urashaka icyo kibazo nacyo. This man. Kangana nka biscuit. Gira ngo rero bayikaze mwese. Bayikaze kuba mwitabiriye inama ariko iyi nama nimwe mwayitumije. Ko bavuga ngo bayikaze ntuvuge ngo murakoze iyi nama no wiyoboye. wa mugabo wambabariye koko kuje gutanga ibibazo byawe ibyanjye n'ibyawe birahuye babarira giti mbabarira nako n'uyu nguyu nabwiraga mbabarira cyo ngukundira kandi wowe n'ubundi wumva bigoranye giti mbabarira reka mubwire n'ikibazo cyawe kinzanya hanga uyu munsi n'iki kigabo kirimo pe ese twitwagira mu bibazo watuje abaza reka nkubwire rero sibyo utaza kuvanga amasaka n'amasaka Mana yo mwijuru wowe wamuje n'uyu mukobwa ubwo ntazi ukuntu byagenze kugira ngo agere hano ariko wari ubibonye ko ntakwiriye kubaho njyenyine nanjye nkwiriye kugira uwo mana nawe Mana ndakwinginze kugira ngo uzaduhe ikidutunga uzatuma abantu banshishamo ijisho Mana niba byashoboka nanjye uzangira umuntu w'umugabo nanjye nzatuke ku mafaranga mushimishe Mana umva gusenga kwanje
ndabizi neza ko waraga inyuma yanjye ukantungira urutoki aho ngomba kunyura hose. Ndakwinginze kugira ngo uzandengere Mana, sinzaba imbobo uhari, uzandengere, uzamfashe Mana. Ndabizi yuko kuba umuntu yaravutse ari umukene nta cyaha kirimo, ahubwo wenda gupfa ari umukene byo yabyibaraho nk'ikosa. Mana, ngiye gushaka ukuntu nkora nawe uzabihesha umugisha. Mana, ntuzantererane izingo. Tugiye kuyajugunya yose. Nta nubwo nyajyana ndayaha umuntu yanjyanira. Muroza tumva wongeye kuyanywera. Urimo satani. Tumva wongeye kuyajugunya. Uyu mafaranga watoye n'uburozi. Tomusoni zikawushije neza zirimo. Umuceri wa basmati n'ibirayi by'ifiriti byiza birimo. Cyane rwose. Yaje yanjye y'amapera. Mwayikoze? Karari papaye. Ibyo bintu byose rero bikuye muri aya mafaranga arasigara ngahe. Oh my god. Amafaranga 300. Nzanye muri Red Bull. Za zindi umwana uri munsi y'imyaka 18 yazinyweye zimugiraho ingaruka. Ikibazo. Iki natoye amafaranga none bashaka kuyanyira. Aho. Ninde ubimubwiye? Hafi. Bagiye kuza hano iwanje. Twege. Ninde uvuze ko mvuye mwogo muri mamwa? Wisubivuga mwatwe nani ngwaye igihumbi canje mwa. Mva nkubwira utwege. Ubifitiye ubushobozi wamujijisha. Mujijisha sha we mubwira ko ari inshuki ijanye. Narinda burara bati. Urakoze cyane utwaje ndakugurira ku kagoroba uze kureba naho ndabura ahantu tujana kuvumba sha. Ku munsi ndabizi daforoza yataruye. Sawa. How are you? God have mercy upon us. Are you okay? I don't know. Ndagendane nawe. Yego yego. Nyagasana kurinde. Imana igumugisha cyane. Onde turamubonye sha. Haleluya! Vuga mena mwana wanjye. Yivuge. Nanjye nayo ndavuga. Vuze ngo vuga mena. Yawe. Mvuze ngo vuga mena. Hawe uziwayivuga. Yawe. Nanjye ndavuga none. No nayo ndavuga. Jana jana vira yawe none yijana none. Sabi nakuvuga mena. Amen. Twabusena byikubita. Asubwo mwaye koko ibintu mudukoreye nibi. Sheri nayo isamba bishaka kwiba. God have mercy upon us. Mwese mwinjire muzungu cyangwa mugiye kwicira umugabo wanjye. Jesus! Socorro.